Amakuru mashya ibintu bihinduye isura. AFC M23 isohoye itangazo rikomeye. Ese ubundi muraho mwiriwe neza inshuti bakuzi ba Pilot News TV, mbanze ni ese intambara yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo igeze he muri uyu mwanya? Mu gihe amahanga yose yari yiteze ko hagiye ku ibiganiro by'amahoro ngamasasa ceceke, ibintu byongeye guhindura isura karahava. Ihuriro rya AFC M23 rishyize ahagaragara itangazo rikomeye cyane rishinja leta ya Kinshasa n'ihuriro ry'ingabo zayo kugaba ibitero simusiga kandi by'iterabwoba ku baturage b'abasivile. Nibihe bice byibasiwe bikomeye? Ese nayahe mahano ari kubera ku kibuga cy'imirwano yatumye hasohoka iri tangazo ryihutirwa? Komeza ukurikirane iyi nkuru kugeza ku musozo kuko tugiye kubicukumbura byose, ndetse turabagezaho ishusho nyayo y'ibikubera muri Kivu yose, ubwo turavuga y'amajyaruguru y'amajyepfo muri uyu mwanya. Murakaza neza. Kuri wa kabiri tariki 7 Mata mu mwaka wa 2026 nibwo ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement Defense Dramas AFC M23 basohoye itangazo rigenewe abanyamakuru n'amahanga. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wabo ku rwego rwa politike n'itumanaho Bwana Lawrence Kanyuka. Rije mu gihe gikomeye kandi giteye urujijo, rije ku mugoroba ubanziriza umuzenguruko mushya w'ibiganiro by'amahoro byari bitegerejwe na benshi. Ubusanzwe inshuti bakonzi bacu, ibiganiro by'amahoro byegereje abantu bose baba biteze ko impande zihanganye zigabanya ubukana bw'imirwano, baba biteze ko habaho agahenge, amasasa agaceceka kugira ngo bishoboke ko abanyapolitike n'abahuza bicara ku meza y'ibiganiro mu mutuzo. Nyamara nguko iri tangazo rya AFC M23 ribivuga mu buryo bweruye siko bimeze na gatoya ku ruhande rw'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. M23 ivuga ko leta ya Kinshasa yakomeje gahunda yayo y'intambara nta gucogora, ahubwo ikaba yarongeye umurego mu kugaba ibitero no guteza umutekano muke. Bwana Lawrence Kanyuka mu ijwi rya AFC M23 ashinja leta ya Kinshasa kugaba ibitero ku baturage b'abasivile ku bushake, ku bwende kandi nta muhwe. Ibitero kandi ngo byibasiye ibirindiro bya AFC M23 byari bisanzweho ndetse n'ibikorwa remezo by'ingenzi bifasha abaturage, harimo amavuriro, amashuri, amasoko n'ibindi bikorwa by'ubutabazi mu bice bimaze kubohorwa n'uyu mutwe. AFC M23 iravuga ko leta ya Kinshasa itari kurwana yonyine muri iyi nkubiri nshya y'imirwano. Iri tangazo rishyira mu majwi kandi rigatunga agatoki ihuriro rikomeye cyane ry'ingabo zifatanyije na FARDC, ari ryo rwego rw'ingabo za leta ya Kongo. Iri huriro ry'intambara rigizwe na FARDC ubwayo, ngo ni ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994, imitwe yitwaje intwaro y'abaturage izwi nka Wazalendo, ubwo hari n'abamayimayi ndetse n'abandi bose, ikaba igenda ikora ibikorwa by'urugomo n'ubusahuzi. Abacancuro b'abanyamahanga abo bita abamercenaires cyangwa abamercenaries bahawe akazi na leta ya Kongo ngo baze kurwana ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zizwi nka FDNB zoherejwe gutabara leta ya Kinshasa. Kukwishyira hamwe kwizi ngabo zose FARDC, FDLR, Wazalendo, abacancuro n'abarundi, AFC M23 ibifata nk'umugambi mubisha wo kurimbura no gukwirakwiza iterabwoba rikomeye mu baturage b'inzirakarengane badafite aho bahungira. Reka tubisesengure neza kuko ibi ni ibintu bikomeye cyane. Iyo wumvise iri huriro ry'ingabo wumva ko ari urugamba rukomeye cyane. Iri tangazo rya AFC M23 rivuga ko iri huriro ry'ingabo zose za Kinshasa riri gukoresha uburyo bw'iterabwoba rikabije kuruta kurwana intambara isanzwe. Urusu urugamba rusanzwe rwa gisirikare rwo kurasana imbona nkubone hagati y'abasirikare mu mashyamba, ahubwo ngo ni ubukangurambaga bw'iterabwoba bweruye cyangwa campaign of terror nkuko babitangaje. Ubukangurambaga bw'iterabwoba burangwa n'iki? Burangwa no kurasa ibisasu biremereye bya muzinga cyangwa imbunda nini cyane biraswa mu buryo buhuzagurika bitarobanura, inshuro nyinshi bikagwa mu baturage.
ibisasu biremereye biraswa mu bice bituwe cyane n'abaturage kure cyane y'imirongo y'imbere y'urugamba cyangwa za front lines. Ibivuze iki mu rurimi rwumvikana? Bivuze ko aho kugira ngo izo ngabo za leta n'abambari bazo zihangaye n'abarwanyi ba M23 mu bice by'imirwano cyangwa mu ishyamba, ahubwo zirasa ibisasu biremereye hejuru bigashwanyukira mu midugudu y'abaturage b'inzirakarengane mu ngo zabo, aho badafite aho bahungira. Ikindi kintu giteye inkeke cyane cyagaragajwe muri itangazo rya AFC M23 ryo kuri uyu wa 7 Mata 2026 n'ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote cyangwa se combat drones. Izi drones z'intambara zikoreshwa mu kurasa ibisasu mu bice by'abasivile ndetse zikagenzura n'ibyo bice zikoresheje ikoranabuhanga. Nk'uko mubizi, ikoreshwa rya drones mu ntambara rihindura isura y'urugamba cyane, kuko zishobora kurasa kure cyane mu buryo butunguranye kandi zigateza ibyago byinshi ku baturage bari mu byago, by'umwihariko ndavuga abaturage bari mu ngo zabo, mu masoko cyangwa bari mu mirima yabo basarura cyangwa barimo bahinga. AFC M23 rero ivuga ko ibi bitero bya drones ndetse n'ibisasu bya muzinga biri kugabwa ahantu hatuwe cyane kugira ngo bihitane inzirakarengane nyinshi bishoboka. Ni ibintu biteye agahinda kumva ko ibitero by'iterabwoba nk'ibi bigabwa mu gihe hitegurwa ibiganiro by'amahoro. Reka tugaruke ku bice byibasiwe n'ibi bitero simusiga nk'uko tubisanga mu nyandiko y'itangazo rya AFC M23 ryashyizweho umukono na Kanyuka. Urutonde rw'ibyo bice ni rurerure cyane, bikaba byerekana ubukana bw'iyi ntambara ndetse n'ubuso bunini cyane yafashe kugera no mu misozi miremire n'ubusanzwe yakomeje kugenda yibasirwa. Utugari, imidugudu ndetse n'uduce twibasiwe harimo Rumbishi, Katare, Tushunguti, Mikenge cyangwa Mikenye, Masisi, Kadasomwa, Shigisha, Ruyinzi, Mitimingi, Kundondo, Bijombo, Bijige cyangwa Bijige, Rushimisha, Muramvya, Kanogo, Biziba, Mugogo, Kwirango ndetse na Gaparaki. Ahantu hose twavuze hejuru ubu hakaba bivugwa ko hahindutse isibaniro ry'imiriro cyangwa aya masasu akomeje gusenya ingo z'abantu, kurasa abaturage ndetse n'ibi byaha byose twavuze bikomeje kwibasira ikiremwa muntu cyangwa inyoko muntu. Haravugwa kandi ukwirukanwa kw'abaturage mu byabo ku ngufu ndetse n'ubwicanyi ndengakamere bwibasiye abasivili b'inzirakarengane. Iri tangazo rivuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ntawe risiga, yaba umwana, yaba umugore, yaba umusaza cyangwa umukecuru, nta n'umwe ubabarirwa. Ndetse akarusho, abarwanyi ba leta ntibatinya no kwibasira abakozi b'imiryango itabara imbabazi, icyo bita humanitarian personnel. Ibi inshuti bakuzi bacu n'ibyantega kamere rwose, kuko abakozi b'ubutabazi babaje kugoboka abari mu kaga gusa, ntabwo babitwaje intwaro. Kubarasa rero cyangwa kubica no kwica amategeko yose agenga intambara ku rwego mpuzamahanga azwi nka international humanitarian law. Abaturage barahunga, abandi barapfa, imitungo irangirika ku buryo bukomeye cyane kubera ihuriro rya FARDC n'abambari bayo. Tekereza nawe abaturage bari batuye muri iyi midugudu, ubwo hari za Bijombo, Masisi n'ahandi twavuze hejuru, bari bafite ubuzima bwabo busanzwe. Abahinzi bakaba bahinga, aborozi borora amashyo yabo, abana bari mu mashuri biga uko bisanzwe. Ariko ubu bitewe n'ibisasu biremereye bya leta n'ihuriro ry'ingabo zayo biraswa mu midugudu yabo amanywa n'ijoro, bahindutse impunzi mu gihugu cyabo bwite. Kwirukanwa mu byawe nta kintu na kimwe ufashe, ugahungira mu mashyamba atagira amazi meza, atagira imiti cyangwa ibiryo, ni ihohoterwa rya kiremwa muntu rikomeje cyane rigomba kwamaganwa. AFC M23 igaragaza ko iyi mibereho mibi y'abaturage ari ingaruka zitaziguye z'icyo bise ubushake n'umururumba wa leta ya Kinshasa bwo gukomeza intambara aho gushaka amahoro binyuze mu biganiro.
kubera uko kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano inshuro nyinshi cyane ndetse n'ubunini bw'ibyaha n'isenywa bimaze kugaragara no gukorerwa ubugenzuzi. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 rikaba ryahamagariye abanyekongo bose ndetse n'umuryango mpuzamahanga kuba abahamya bayo mahano ari gukorwa na leta yakagombye kuba irinda abaturage bayo. Iri tangazo rikomeza rivuga ko uyu mutwe wongereye gushimangira cyangwa wongeye gushimangira no kwibutsa ukwiyemeza kwawo ko kurinda no gukingira abaturage b'abasivile yifashishije uburyo bwose bushoboka kugira ngo AFC M23 irinde aba baturage bari gushirira ku murindi w'ibisasu bya muzinga bya leta. Yatangaje ingamba nshya ikomeye cyane kandi ingamba ishobora guhindura byinshi ku ishusho y'urugamba. Bavuze ko bazakoresha uburyo bwose bushoboka harimo no gushyiraho icyo bise mu cyongereza security perimeter cyangwa se uruzitiro rw'umutekano. Ariko se muri rwa gisirikare gushyiraho security perimeter cyangwa urwo ruzitiro rw'umutekano iyo abaturage bari kuraswaho ibisasu bya muzinga bivuze iki? Mu by'ukuri reka tubibasobanurire. Bivuze ko ingabo za M23 zishobora gufata icyemezo cyo gusunika urugamba imbere cyane, no kuvuga ngo bakigiza kure ingabo za leta n'ihuriro ryazo. Ibi babikora kugira ngo intera FARDC irasiraho ibisasu bya muzinga ibindende cyane, bityo ibyo bisasu nibibe bikibasha kugera mu midugudu y'abaturage basanzwe. Ibi rero biratanga ishusho y'impuruza yuko mu minsi iri imbere cyangwa se mu masaha make ari imbere hano imbere yacu hashobora kuba imirwano ikomeye cyane kuruta iyabayeho. Birashoboka cyane ko M23 ishobora kwagura ibirindiro byayo yitwaje impamvu ihamye yo gushyiraho urwo ruzitiro rw'umutekano rwo kurinda abasivili bakomeje kwicwa urusorongo badafite kirengera. Ubutumwa butanzwe na bwana Lawrence Kanyuka wo mu ishami ry'itumanaho rya AFC M23 mu mujyi wa Goma kuri uyu munsi wa tariki 7 Mata buratanga impuruza ku mahanga. Baravuga ko igihe cyose Kinshasa itarahagarika ibitero no kurasa ibisasu bya muzinga mu baturage ndetse no gukoresha za drones z'intambara ahari abasivile, nta mahoro arambye ashobora kuboneka muri Kivu ndetse n'ibiganiro byari byitezwe bishobora gukomwa mu nkokora n'imirwano idahagarara. Nshuti bakozi bacu rero uko niko itangazo rya AFC M23 riteye kandi biragaragara ko ririmo ubutumwa bukomeye ku banyekongo no ku mahanga. Rirerekana ishusho y'urugamba rutoroshye na gato, ishusho y'abaturage bari mu kaga gakomeye kuruta ikindi gihe, n'ishusho y'intambara isobetse ihuriro ry'ingabo nyinshi zirimo FARDC, FDLR, Wazalendo, abacancuro n'ingabo z'Uburundi zihanganye byeruye na AFC M23. Nshuti bakunzi bacu rero reka tubabaze namwe nkuko mudukurikira umunsi ku munsi, ese murabona iyi ntambara y'amasasu n'amagambo hagati ya Kinshasa na AFC M23 izarangira ite? Ese kugushyiraho icyo bise security perimeter cyangwa kwigizayo urugamba kwa AFC M23 murabona kuzahagarika ibitero bya leta ku baturage cyangwa kuzarushaho kongera umuriro w'intambara ku bundi buryo bukomeye? Dusangiza igitekerezo cyawe cyangwa ibitekerezo byawe ahabugenewe muri comments hasi, turajya tubireba kandi tubisubize. Niba kandi wakunze ubu busesenguzi ni inkuru twagucukumburiye mu buryo burambuye, kandi like, wibuka gukora subscribe ndetse ukande kunzogera kugira ngo utazagicikwa n'amakuru yacu y'imvaho kandi asobanuye neza buri munsi buri saha. Turabashimiye cyane kuba hamwe abanya natwe, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Turasubira mu yindi nkuru.